Sibabukele etindzabeni kulendzambama kanzi nalamuhla ngitanato bukhoma emkhulukhaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park lishonile nati-ke lethamba yembili. A major institutional milestone in 2025 was the adoption of new rules establishing a dedicated oversight committee on the presidency, which was approved by the National Assembly. Iphalamende ithi seyiphotfule konke kweminyaka wa 2025. Kwanyalo siripota ngetinto esikhuluma ngathi sibonile ukuthi affecteke mhla 31st of December. Letinye tingcenye tempumalanga titsinzeke kakhulu kulomoya lomkhulu lonemandla bewuhamba nemvula kanye nesivunguvungu. Iphalamende ithi seyiphotfule konke kweminyaka wa 2025 yaveta nekuthi kuqiniswe kwaphinze kwanikwa sisindvo imithetfo leyengamele labasemagunyeni kuleli kanye neluhlelo lolube matasatasa kulomnyaka lowengcile. Ngaphandle ke kwale mithetfo lemisha indzaba lenkulu kenyalo yindlela mengameli latawuhlolisiswa ngayo njengoba ke kuqala umnyaka. Iphalamende ithi labasemagunyeni bende inqophamlando eminyakeni lofile ngekuqinisa nekuniketa sisindvo imithetfo lemisha lebuke kuqinisa kwenganyelwa kahulumende. A major institutional milestone in 2025 was the adoption of new rules establishing a dedicated oversight committee on the presidency, which was approved by the National Assembly in the month of December. This marks a significant enhancement of the parliamentary scrutiny over vote number 1, which is the presidency, and reinforces accountability at the highest level of executive authority. Ngaphandle kwekushintsha kwemithetfo, iphalamende ithi umnyaka lophelile bekungumnyaka lomatasatasa endzabeni lwemithetfo. Parliament processed an active legislative program in 2025. A total of 28 bills were introduced, with 9 bills passed by both houses, the National Assembly and the National Council of Provinces, and 5 signed into law during this year. Njengoba iphalamende ilungiselela tinhlelo ta 2026 lekufaka ekhathi inkhulumo yemjalo belive kanye neliphakelo timali labasemagunyeni bathi lokubaleke kakhulu kunyusa emasokisi kuqinisekisa ukuthi takhamuti takuleli tithola tidzingo ncandi ngalokuphelele. Amaphoyisa ase-Gauteng anetisekile ngemiphumela yeluhlelo lwetekuphepha kulamaholidi. Abephume ngetinkani kulenyanga lefile mhla tinge-31 njengoba linyendi lebantfu lalibungata kucala kweminyaka lomusha. Emaphoyisa abebekwe etindzaweni letatiwa ngebongoti letinebugebengu lobunelidlame kakhulu letfaka ekhatsi i-Hillbrow. Kanzi lokhulumela amaphoyisa Brigadier Brenda Muridili uthi-ke amaphoyisa kuleli awuchube kahle umsebenzi. Saka amaphoyisa emgwaqeni ehlukene esifundazweni eGauteng enza isiqiniseko sokuthi abaxakathisa osikhwiliphambana nobhoko abenza umathanda emgwaqeni. We arrested across the province 1,160 suspects. Of those we had, remember we also had 10 focus areas. One of those focus areas were for liquor compliance. We also had for domestic violence to ensure that those perpetrators are arrested. Amaphoyisa omkhandlu waseGoli athi azikho izehlakalo ezingaka ezibikiwe ngesikhathi abantu bebungazela ukungena onyakeni omusha. Our efforts and our initiatives have made a greater impact within the city of Johannesburg. We didn't receive any reports of major incidences from the 31st crossing over into the 1st of January. What we have done is maintain our intensified efforts in ensuring that we deal with the various things that happen within the city of Johannesburg. Our main focus, of course, was public order when people were enjoying themselves over the crossover. Abezimo eziphuthumayo bathi zehlile nezigameko zokulimala kwabantu kanti nezimoto zabo ezithwala igoli beyingacaluzi yilanda sebelimezene. EMS had officers deployed across all 7 regions of the city, and we remained on high alert to respond to any emergencies. Through our public education and fire safety awareness campaigns, together with inspections and enforcement, we saw better compliance from residents, businesses, and traders. We also recorded a decrease in emergency call-outs, which shows that prevention and education are working. Amaphoyisa athi khona bebezama ukwagwazela ngemva kokuthi beboshelwa amacala ehlukene kulindeleke ukuthi wenyuke umthamo wezimoto ngalempela sonto njengoba iningi labantu lizobe libuye esifundazweni eGauteng ngemva kwesikhathi eside lisemaholidini. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli.
Letinye tingcenye tempumalanga titsindzeke kakhulu kulomoya lomkhulu lonemandla bewuhamba nemvula kanye nezivunguvungu. Tingetulu kwelikhulu tindlu letimoshakele tindzaweni letitungete imbombela. Kanti kunginyalo masipala weHlanzeni ubuka kutsi ke unganani umonakalo lobangwe ngulomoya njengobe ke takhiwo ncanti tindlu imigwaqo kanye nemfuyo kukhinyabetekile. Uqale kabi ke umnyaka etakhamutini taselokishini lasePinari. Imvula lenemandla ishiye umonakalo lomkhulu yabhidlita imiti, impahla nekudla kwanetfa. Kulomndeni lesehlakalo sendeke kabili. Umoya lonemandla uphephulela uphahla kanti umnikati wayo ushaqekile. Nyalo anginakwesi siyolala kuphi but vele solo sukela ke ukusa kwami wekuseni wanamuhla solo nyanziza kusezi lonke usintole iroom and then ngala kude imali kusinto qasha iroom but vele iroom ifuna kusimali ecash ukutokhona ungena and then nyalo nyite iplano ayinokuthi noma sencela kabo makhelwaneni kusilabantwana nalomfata tokhona kusibalale. Masipala waseHlanzeni uphume ngetinkani uhlolisisa ukuthi ungakanani umonakalo lowendekile. Uphinze uhlanganisa nembiko lotawukhomba ukuthi kudzingeka lusito lolunjani. Sithatha ukuthola konke lokho ukuthi kungetulu kwa100 tindlu noma tingephasi kwa100 but sikhulume mase sitibonile tindlu letilimele kwanyalo sireport ngetindlu lesikhuluma ngathi sitibonile ukuthi affecteke 31st of December ngeNew Year Eve ti affectekile iPinari for example sibanikele emathende ukuthi afakwe lapha etulu kwato leti nasesigodini seHighfield nakhona kube nemonakalo lomkhulu njengoba imvula lenemandla nesivunguvungu sende umonakalo etindlini emaplazini kanye nemfuyo. Wamukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Komishana wekulawulwa kwemaheke Dr. Michael Masiapato uvakalise kukhathateka ngekwanza kwelinani lebantfu bangaphandle labede timbepha labangena kuleli ngalokungemthetfo ikakhulukati emngceleni weClobus Bridge eLimpopo. Masiapato uthi ke bangetulu kwetinkulungwane letisikhombisa bantfu lababanjwe ngalesikhathi ke batama kungena kuleli ngalokungemthetfo emingceleni lehlukene. Uthi lokhu kubangwe kutshalwa kwetisebenti temaheke eBait Bridge lokubese ke kukhulisa linani lebantfu kulamanye emaheke. Technology. Yes, we do have the drone that is actually ready here. You will see the drone as we go to the other side. That is actually very much ready as we speak, monitoring the vulnerable segments on the borderline. So the key issue is, as we have indicated, the drone enables us not to do just a drive around in terms of the traditional patrols, but actually put together a response team that is going to respond into a particular area when there is a particular intervention that needs to happen. And on that basis, we are able to do the interception. Sekusele sikhashana ukuthi kuphele sikhansi setikolwa tekusoka tasehlobo. Letikolwa tibukane netingcinamba tekushona kwalabo ke labaye kosoka. Bangu 41 nasebaphelele labashona etikolweni tekusoka etifundzeni letahlukahlukene. Kanti ke indvuna itekubusa ngekubambisana netindzaba tendzabuko vele Nkosini Ihlabisa ivakalise ukuthi ke kushaywe imithetho lecinile mayelana netikolwa tekusoka. Ihlobo labatfuna labangetulu kwa 31,000 batawuphothula lohambo labo etikolweni tekusoka kazi kuba netinkinga letinyenti kulabo labasetikolweni tekusoka njengoba kushisa ngalokweqile lekhola lekushoneni kwalabanye nekoma lokweqile leti tinkinga letivame kubuka netikolo tekusoka letingekho emtsetfweni kamuva kushaya imitsetfo lecinile mayelana netikolo tekusoka. Minister Hlabisa has indeed announced stricter measures to prevent further deaths during customary initiation seasons, following the tragic loss of 41 initiates and 41 arrests linked to initiation offences. Measures include compulsory training and registration of traditional surgeons and enforcement of parental accountability. Baholi bendzabuko bafuna kuthathela tinyathelo labo labangalandzeli imitsetfo. Ngingatsho ndithi ulwaluko lwalesizwe luhambe kakuhle nangona sibe nazo ezontlekele zoba kufe abo babakhwetha. Uyabona ke kukho ingxaki ke yokubana abantu bethi besikade siqhuba ngolhlobo sinabantu abolusayo bengenawo lamaphepha bekwazi ukwalusa ngelishwa msasazi umthetho woMzantsi Afrika ngumthetho and lo mthetho wenziwe ngenjongo kubekho ingxaki apha elalukeni uze kwenziwe lo mthetho kukhalaze kwa abazali abo Labasemagonyeni basibafuna kufundzisa takhamuti letibukene belaphi bendzabuko labasebenza ngalokungemtsetfo. Ayikho lonto apha lo mntana
ubahoyile abantu bakhe nemoto zifike zimlayishe unabantwana abadala abahoyileyo behoye abakhwetha ayikho lonto nasi isikhalo sabakhwetha sikhalapha Sikhathi esikole tekusoka siphela mhla 15 kule nyanga leSetulu. Takhamuti takwaZulu Natal tivete kukhathateka kulandzela kwanza kwebugebengu lobuneludlame loku kuta ngemva kwekubulawa kwamalunga emndeni lamane ngelilanga lelandvulela umnyaka lomusha lomndeni uhlaselwe kwadweshula futhi nePort Shepstone emaphoyisa ke yathi emadvodza lamane lebekahlomile angene endlini afuna imali ngembe kwekubulala indvodza unina kanye nabodzadze lababili kucelwa ke longaba nelwadi ukuthi avele emaphoyiseni kutewulekelele kufungatheni basolwa inzatheli tindzaba te-SABC nonhlakani Magwaza ikhulume nelunga lemndeni lamuhla isintenje kwabantu abahamba bonke be4 siswele ngisho amandla ngoba sazi nokuthi noma sesibafihla bazofihleka kanjani abantu abaningi kangaka sifisa ngisho ukuthi sithole usizo kwabangasilekelela sibona umthwalo ungaphezulu kwamandla ethu nanengane nje segcikeni kusala ingane ezincane kakhulu zalabo sisabahambile bashe ingane ezincane ezinye no9 years kuhle siyacela nje usizo kakhulu esikufisa kakhulu sicela amaphoyisa kakhulukazi ukuba makake nezigebengu azame indlela zonke ukuthi azibambe ngoba sibuka okunye esikubonayo nanokuba kude nesiteshi samaphoyisa sethu sikude kakhulu izinto zithi mazenzeka ngebusuku kulula nje ukuthi abantu bazenzela amaphoyisa azofika sekwenzekile siyacela nalapho ukuba singalekelelwa mhlambe kube khona into eseduze nje enjengamaphoyisa Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela ukuthi tifundza letinyenti tikhale ngekukhulelwa kwebantwana ingabe ke ngutiphi tinhlelo letingavulelwa abantwana besikolwa kugwema tigameko tekukhulelwa kwabantwana uphendvule kanje mina ngithi lihlelo lelingentiwa litiko letempilo kwamele ukuthi livakashele tikolwa ngihlukahlukana kwato kuleli live lonke jikelele xwayiswe bafundzi kufundiswe bafundzi ngendlela yokuthi bakhona ukuthi batinakekele bativikele i-Department of Sports and Recreation ngicabanga ukuthi ifuna ivule amathuba etemidlalo lamaningi kuze kwesibakhona kwesibantwana bakwade ukuthi bahambe bayodlala bakhohle ngaletinye izinto hayi msasaza ayikho enye into engathethwa kuba umuntu athethe nomntana wakhe yona into eyamnceda ahlale naye ambonise ubungozi boba akhulelwe esesikolweni nangithi akugweme ileni idakamizwa notshwala nento zokubhema abantwana abancane banamalungelo kakhulu ende bazilawula too much labantwana makungagwema lezo zinto lezo singaba ngcono nalesimo sokuthi abantwana babe pregnant basesebancane lona ngumbono wembukeli iSABC eThe First wakutiphendulela ngawo Mengameli Cyril Ramaphosa sewendlulise emavi envutvuto kubantfu kanye nakuhulumende weleSwitzerland kulandzela kwekuqubuka kwemlilo lohambe nemiphefumulo eCrans-Montana kanzi lokhu mengameli ukusho ngekusebenzisa lomkhulumelako Vincent Magwenya On behalf of the government and the people of the Republic of South Africa, President Ramaphosa conveys heartfelt condolences to the families and loved ones of those who lost their lives, as well as to the people and government of the Swiss Confederation during this time of profound grief. Inkampani yemshwalensi Sasria ibambisene ne-Insurance Institute of South Africa tetfule tinhlelo letimbili tekutfutfukisa emakhono nyakenye kanti ke lokhu kwendelwe kusombulula inkinga yokweswelakala kwemakhono emkhakheni wemshwalensi wesikhashana nekunciphisa ke lezinga lelisetulu lokweswelakala kwemisebenzi ensheni yakuleli Letinkampani temshwalensi letimbili tinikete litfuba lekutfutfukisa emakhono neticu ensheni yakuleli lebalelwa emashumini lasihlanu nakune. They're important because we've seen a gap in the market, especially we're looking at brokers, making sure that we are building talent and also making sure that there is succession within the industry.
diversifying the demographics within, one, the loss adjuster space, but also within the broker space. And the intention there is to make sure that we have the young people coming up into these programs and ultimately being absorbed into the industry. Zike munye waleti student wendlulise kubonga ngekuba ingcenye yalolu hlelo nekucashwa kulomkhakha. Very important for us because it provides us, especially young people who have never had any workplace experience, with to be equipped so that one day we are able to get into the industry and actually learn from some of the industry experts. Salichakatile leti student letingemashumi lasihlanu nakune kulomkhakha futhi titawuhlomula kanye nemindeni yato. Nasivakashele emakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo la kuleli kufute lilungise indlela ledlala ngayo emuva uma ke lifuna kudlulela kulesinye sigaba semkhumla jezi ku-Africa Cup of Nations lebanjelwe kule Morocco. Ibafana ingenise emagoli kuyo yonke imidlalo leyidlalile ku-AFCON yalonyaka. Kanti ke ngelisonto ebusuku ibafana itfolana neleCameroon enkundleni iAdgal Medina eRabata. Kepha ke kuvatona letithinza bafana simukela inzatheli ye-SABC Sifiso Ramara. Sifiso, ingabe kwenzakalani lapho ukhona khona? Bathini bafana bayathembisa yini? Ngibulise kuwe Rebecca, ngibulise futhi nababukeli emakhaya. Sibika sila eRabat, i-capital city yala eMorocco. Bafana ifikile kwi-hotel yabo emizuzwini embala edlulile. Emva kokuthi bahambe i-trip about 4 hours ukusuka eMarrakesh. I-trip ilento i-team siyazi ukuthi bekumele ngabe ifike la emalangeni amabili adlulile, kodwa ke i-coach I think uyithandile le ndawo yaseMarrakesh wa decide ukuthi bahlale lapha babase lapha. So but sebafikile manje siyazi ukuthi umdlalo sosondele against i-Cameroon, the Indomitable Lions. Bafana ngasho nje ngithi izoya kuloyo mdlalo ngethemba elikhulu kakhulu, because masibheka i-track record or i-head-to-head record between the two countries, sebadlale 9 times in the past. Lo kuzoba umdlalo weshume phakathi kwala mazwe amabili. Bafana iwine imidlalo emithathu, i-Cameroon yona iwine nje umdlalo owodwa. Ngaphezu kwaloko imidlalo emihlanu iphele ngedraw. So ngasho nje ngithi bafana banayo i-better head-to-head record. Masingathi siyakhumbula futhi lamaqembu adlale kanye kuphela. That was in 1996. South Africa my host imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Bekuyi-opening match ye-tournament. Bafana ikwaze ukushaya i-Cameroon ngamagoli amathathu eqandeni. Mangithi ngiyakhumbula abantu abakore kuloyo mdlalo uPhil Masinga, uShoes Mushwewu kanye no Mark Williams. So iSouth Africa nje ngasho nje ngithi izoya emidlalweni lo ozayo wangesonto last 16 wafa ayikho enye into ebangayenza, kwamele baphumelele. Kodwa ke into engayisho ukuthi kwamele bazame ukuthi bakhuphule izinga, ngoba sibonile kule midlalo emithathu ebayidlalile i-opening game yabo bakwazi ukushaya i-Angola, kodwa ke i-Angola bungathi i-controller umdlalo nge-second half. Sibonile futhi eAgadir baluza against the controversial penalty ye-Egypt. Bakwazi futhi ukuthi emidlalweni wesithathu we-Group B bashaya iZimbabwe ngo-3-2. So engingakusho nje ukuthi bafana iyathembisa phambili, bona bayakwazi ukwashaya amagoli, kodwa inkinga enkulu kule emuva. Kwamele bazame ukuthi bavale phela against i-team ukuthi ike yawina le ndebe previously 5 times. So iCameroon akumelanga siyidelele kakhulu, njengoba ngishilo ukuthi even though bafana ine record enhle in previous matches,
ngithathe ngibuyisele intambo kini lapho eJozi. Ay ngenxa yesikhathi sitayibeka le asibonge kakhulu ke nguSifiso Ramara inzatheli yetemidlalo eSABC kanti kuchubekela embili netemidlalo siyabuka ke kabandi letithinta yona iAfrica Cup of Nations sisi sitawubamba Senzo Mashigo kepha ke kwangathi nato tinzambo atizivumeli imbukeli statibeka lapho ke talamuhla ungaphuthelwa tesizulu makubumbana insimbi yesikhombisa lamuhla ebusuku kuye lenkundla asiphinze ke sihlangane ngalokutako sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo.